Ahee, na mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Hey, namuntlha hi ta hi kha hi lola hi loko n'wana Dr. Joe Shirimani ku nga breastron allegedly a threatena hikuva a lava ku baya na Mr Post or Sayicology. Alright, so hi fike njhani laha? Well, of course, album ya Sayicology ya ku huma leya duma njhini. So loko mo yingisela kahle album leya kahle ya la kahle ai Dr. Joe Shirimani va yi tirheni swinene. Ti-track to fana na va Guxe, va Mukhosa ku fa no nga ri sure Mgejegeje na va Ntlhanu wa majaha na yona yi katsiwa kwala hi ku la a ku before mucini wa yona loyi a nga a tlhelaka va sapota yikulu ni sure ku na kwala ka swivongo yi ta yi hlayiweni kokwani lama tirhisa masivi na ku yona a ni ya xi twisisa beef leya ya yi twisisa yo ni sure ku na yi ta yi hlayiweni kwala so va yi ntlhantlhini swinene like yo un'wana na un'wana munhu la ni sure a ta kwata ya so ndzi nghena ka rona page ra kona ra Brace Thorn right Shirimani. Loko ni fika ni nghena ni fanele kuma ku hey ku na post leyi nga postiwa la 2 days ago sure ku yi postiwe 2 days after loko album ya Psycho yi humile. Ndzi nga fika ri tsala loko someone needs to get 5 big slaps the story shall be told. N'wana fika a nyikiwa timpama ta 5 ha xitori swi ta vuriwa swi ta twala ho hi ndlela yin'wana swi ta twala hi Xitsonga xo hlantsweka. Ni nga fika ni tsala swona as you can see there ya na nambara ra kona ri na vu-gangster nyana xikarhi nyana ma ri vona nyana ku I mean like ka this image yana so swa fambisana na message so very hey ku fike ku boha munhu so obviously ku leswi tsaliwe 2 days after ni nga vula loko hayi it's either ku la ku boha Mr Post or ku la ku boha Sayicology sure ku hey lembe ri ka ha to boha vanhu a swi za swi helela so hi ta vona swona na mina ni ta ni kha ni fake tihlo ni vona ku ya boha mani